dobrodošli u još jedan klip na mojem kanalu. Danas ću vam pokazati kako koristiti jedan mali program. Taj program se zove Chatengin 1.6.4. Znači lako je, veoma i prosto. Sada ću vam pokazati. Znači idete ovdje i možete da nađete neku igricu. Na primjer ovu moju. Mada ja neću nju, ja ću nju da pokažem. Ovdje, znači ali prije toga morate upaliti igricu. I smanjiti je da bi upali taj program. Evo ja sam to već radio na svoj jedan profil. Save and exit. Sad ću vam pokazati na nekom drugom. Na primjer, load. Evo da vidimo ovo day one. Ovdje sigurno nećemo imati mnogo vojnika. Ovdje šta imamo? Ne znam ni ja šta imamo. Ovdje ćemo sve ovo otpustiti. Neće nam trebati, pa ću vam polako objasniti. Da. Znači, ovdje odete u neko selo, nebitno, totalno. Vidimo imamo para, šifre za pare. Reći ću vam poslije te neke druge šifre. Ovako. Evo, sasvim dovoljno. Za ovaj naš ogled nam ne treba više, 18 eto. A ovako, sad na Ctrl+X im povećao nivoje šifre za unapređenje. Ali prije toga morate stisnuti emblem chats, tamo u configurate kad dolazite u igricu, ostavit ću link za skidanje igrice, za ovih šifra za ovaj program i za neke šifre za ovu igricu druge. Evo ja mislim da je ovo sad će biti još malo do maksimuma unaprijeđeni. Kada se unaprijede do maksimuma, mislim ne morate ih i unaprijeđivati do maksimuma, ali najbolje je da povećate broj ovih do... Sad i selektujemo ovako, njih ima 17. Sad smanjimo. Onda povežemo ovdje sa tim šta hoćemo i ovdje, kad smo ih selektovali ovdje, pišemo 17. Sad kada smo napisali tu 17, stisnemo ovdje, first scan. I ovdje se to polako učitava. To će sad da se učita, zavisnosti kolika brzina, koliko je programa, inače se brže učita, ne znam. Sad mi je nešto malo zakočilo, evo sada će to odmah, tu je 17. Sada se vraćamo u igricu kada se to učitalo. Opet idemo na party i vojnike. Moramo ih sad malo maći, na 10. Smanjimo opet sliku na Alt+C i ovdje ukucamo 10. Stisnemo Enter. I ovdje se nešto zeznulo, ali nema veze. Samo sve ove što su vam se pojavili, vama će se možda jedan, meni ovaj put 6, sve ove prebacite dolje. I idete ovako, a prebacujete i selektujte ih ovdje i ovu strelicu i ovako. Idete ovdje. Ovdje valut i tu kucate evo 3 miliona. I tako sa svim ovima, da vam će vjerojatno biti jedno, ne znam zašto se meni ovo pojavilo, obično se i meni pojavi jedno. Ali ako se pojavi više, morate ovako. Ovako. 3, 0, 0, 0, 0, 0. I tako vi upisujete ovdje sve. Ja ću sad malo premotati dok ne dođe kad ja završim. Kada ste to fino sve završili, idete u igricu. Ušli ste u igricu i kao što vidite vi ovdje kad biste ušli imate 3 miliona. Znate koliko je teško skupiti 3 miliona vojnika u ovoj igrici, koliko treba levela, koliko treba svega, znači to je
skoro nemoguće, mislim stvarno je nemoguće. Evo CTRL to je neka šifra i možete vidjeti sve na mapi, CTRL i klik lijevi teleportujete se. Snimat ću tutorial šta se radi u ovoj igrici također i 3 miliona. I na primjer, evo vidite, ova ima samo 21, ovo su teritorije koje mi možemo osvajati. Evo. Dok neki mogu nam biti prijatelji, evo mi ništa nismo osvojili pošto nismo bili razvijeni, ali evo sad napunit ću ove šifre. Mi smo se razvili vrtoglavom brzinom, a evo čak, mislim da nismo ni neki level, evo. Tek smo drugi level, to znači nikako ne bi mogli ovoliko vojnika. I eto, to koliko smo vojnika dobili, stvarno je zadivljivo. Eto, sad smo završili s ovom igricom, sada ćemo ovaj program. I to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala, evo završavamo ovdje.